Wathi wena uyathakatha? Wathi yena ngiyathakatha. Sengiyathakatha vele kamampela manje. Angithi abafuna ukukhuzwa bona. Noma umuntu oyenza into errong engene endlini ngabo 12 ebusuku kumele uvume wena. Anti ngicela ungixolele. Kuko konke engikwenzile ngicela ungixolele ngiyaxolisa anti. Wangidelela lo mntwana lo. Wangidelela. Wangitshela ukuthi mina ngiyathakatha. So nje anginalo uxolo lakhe. Anti ngiyacela kuko konke akukho right anti ngiyacela. Sengumthakathi manje ke. Ngabe nani khona ngabe nabo nazo ukuthi lo mntwana ukuthukana kanjani. uRuth lo mntwana lo uyathukana wangithuka kabuhlungu kabi. So nje angifuni lutho hamba naye. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today re ngoletse ke Oskuni na wa tseba Os Blue, sale life ya ka e sa tsamaye hantle. A re kile ka qabana le auntie wa ka, after qabana le auntie wa ka, a re ka bua mantswe a mang a bohloko yena. A re ene after mo ke a tseba itse ke qeta go qabana le yena. O ile a nkesa mpha mantswe a mang, and after mo re ke qabane le yena, bophelo ba ka zang ba hlola botsa mahantle dintho tsa ka di loki dintho tsa ka di etseng so ke kopa le tleng le tlo nthusa le Josie Bioscope hore ke lo kopang tshwarelo so that life ya ka e tlo gona go qhobeka le ntho tsa ka di bulehe. So guys ntho tlo etsang no ke tlo lata Oskuni ke tlo utlwa go bothata ke eng o ile bua mantswe a feng ko auntie wa hae and o batla re tlo mthusa gore a apologize a reng kopa le emeng for mmela hanyane fela hanyane le emeng hanyane bana ke tlo gutla le Oskuni go tlo utlwa go bothata ba ekeng. Yes baby Mutho na abatlo mamela akafuna ukuzwa ufuna ukuthi wena uzwe ngaye yena umncane mina ngimdala and kumele mina ngicontrol uye ngingamtshela ukuthi ayenzeni yena atshele mina ukuthi ayenzeni abuye ngabo 12 isikhathi esifuna uye mina ngivuke ngivulele yena so anginacolo lakhe akahamba ifuna uxolo lakhe somewhere. So motho molo ka go wa tshore life ya ha e sa tsama hantle le ntho tsa di kwalile jwale di tla buleya jwang hantse wena pilo ya hao e le lefifi for go motshware ngizomtshwarela kanjani because yena. Hi guys, I am back again. Mmekuni le kae? Ngikhona. Ya le nna ke teng my sisi kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Bioscope ukuthi wena today wa usiphalela. Ngibe nankinga no auntie. Ngixabane no auntie ngamthuku auntie ngoba auntie uyinyanga. Yebo. Auntie wangisebenzela umuthi ukuthi into zami zivaleke ngingalungelwa ngithola umsebenzi ngiyaxoshwa into enjengalezo and so manje ngifuna uxolisa ku auntie into zami zambe kahle singalwi no auntie. So wena my sis wa believe ukuthi umuntu omdala uAuntie wenza ukuthi why uThepa unalento efaith kana yore ke auntie oloileng o etse o sebeditse ngo ntho tsa o discuss sebetsa hantle uAuntie ngithema ngithi ngiyaphuma ngiyochecka because ukuthi vele kuphuma yena uAuntie ngoba ngitho auntie uyangithakatha phuma yena uAuntie ukuthi auntie uyovala into zami ngalungelwa next into zami sibhede zambe kabi lapha engithi ngifaka khona iCV ngisebenza lawo malanga ngiyaxoshwa kuyaphela nje so ngifuna uxolisa kakhulu kuAuntie inhliziyo yami ibe right ngikhululeke uAuntie avule into zami ngifuna auntie angixolele kuloko ngikenzile. So ya re tsameng team re nne re boneng so ntho ke batla ngo itse ba go wena mayisisi so nesikhathi singakanani ungakhulumisana noAuntie yo so kuyisikhathi yazi so kuyisikhathi yiko ngithi ngifuna uxolisa kuAuntie kulunge kuvuleke so kuyisikhathi ngazwani noAuntie angangibambi ngenhliziyo akhulula inhliziyo yakhe impilo yami ibuyele njengoba injalo. So before uza githi ko Josie Bioscope uke wa try makuxolisa kuye ngeke ngazama ukuxolisa kuAuntie that's why ngivele ngabhala ngathi ngisho that's why ngivele ngabhala yini ukuthi ngidinga usizo ile ngaxolisa kuAuntie uAuntie akalithatha usizo lwami mengeza nabantu abazongikhulumela njengoba ngibhalile impilo yami izoba right uAuntie uzongixolela and naku uAuntie kuhlala la kuphi khona la oh okay Auntie dula mone cameraman nice hey motho molo ke a utlwa a re bone gore Auntie o reng yena wa utlwisisa ya nka ga ka o tshwarela sefapano le beng sharp ai khona aya magamo a ke nana hona le ntja ba busi gate ga ntila le ntse re kena besaise ya ne o bo sharp o beng sharp oh miaka re kena nka batho ba baholo Iqonqoza kumala. yebo lapha endlini Gogo andi ye mfana re bule myako le kae ma ke teng motho molo ne ke re kopa o bua le wena please mama a ke tsebe okay mapele ke yena auntie
mama ne re kopa bua le wena please ha ona bothata motho mono le ha ka mela le site ska otsho kopa tshwarelo fela ka o tla ka di camera mama ke a bona go maketse sefahleng gore wa ipotsa re boma mpa skise motho moholo ya ska ha re ka dula ka montle a ke tse re ka dulang mona ne ya a ke tse jole motho moholo kopa ka hlompho re shebane ya ho ka dula ka mo le wena o okay Come okay, come. Okay. Oh, nice. Oh, okay. Thanks. Oh, okay. Uska wa wena. Motho molodi kae? Teng kae? Ke teng mami. Gona re tsamaya le Ous. Konjo Ous? Nkune. So re tsamaya le Ous ka mo. Ska ha re tsamaya le Ous ka mona. O re ngolletse. Wa motse ba ke? Ngiyamazi. Nihlobana kanjani? Umshana wami. Umshana wakho? Kabhuti wami. Okay. My sis, ke yo auntie mo jotso go ba go ngolletse. Auntie ngibhalele ukuthi njoba mina nawe singazwani njoba ngakuthuka ngathi uyathakatha ngithi ngizoxolisa ngoba lapha enyakhona into zamazilungi so auntie ngicela ungixolele kuko konke engikwenzile ngicela ungixolele ngiyaxolisa auntie. Anginalo ukuxolola lo muntu lo. Anginalo. Wangitelela lo mntwana lo. Wangitelela wangitshela ukuthi mina ngiyathakatha. So nje anginalo uxolo lakhe. Ngicela nje nihambe naye angifuni uxolo lakhe. So motho mola ke re batla o tseba sesosa sa taba ukuthi yini wathi wena uyathakatha wathi yena ngiyathakatha angithi abafuna ukukhuzwa bona noma umuntu oyenza into errong engene endlini ngabo 12 ebusuku kumele uvume wena konke lokho so anginaqolo lakho hamba uyongibiza ngomthakathi so angifuni uxolo lakhe nje akahambe noxolo lakhe so umuntu omdala wena lintholile lelwanela sorry limayisisi yilelwanela enganhlanhla ukuthi akafuni ukumamela akafuni ukwenza next akafuni ukukhuzwa ufuna ukuhamba iratasi nje so mina kumele ngizwe ngaye yena eyomntwana angazwi ngami mina ngimdala ngifuna okuhle fona njengomntana kabhuti wami yena ungiphatha kabi so anginalo uxolo lakhe auntie ngiyacela auntie ngicela ungixolele ngiyacela sengiyathakatha manje ke akahamba ayofuna usizo kwabanye abantu abazomsiza mina nginaxolo lakhe auntie ngiyacela kuko konke akukho right auntie ngiyacela umthakathi manje ke ungimoshile so akahamba ayofuna inyanga ezomenza ukuthi la mabhadi lawo sengiyathakatha vele kamampela manje motho mono sengithakatha ngenhliziyo because manje ngithi ngibambe ngenhliziyo so sengiyamthakatha manje ke akayofuna inyanga ezomenza ukuthi abe right ngoba mina ngo-anto thakathayo ngithi wangibiza ngomthakathi so wena so umuntu omdala so uyathakatha ngenhliziyo usho kanjalo so ne re kopa re pelo ya hao ye uyibule so that yena ntho sayidi ka molokeng ahlawule mayifuna ukuthi ngimxolele ahlawule mina ahlawule uyakwazi ukuhlawula yena so mina ahlawule angigezele igama lami aliqhume kabi manje ngoba usisi uyambona ma uyahlupheka kubi akananaye peni yamshoyo la ukhona kumanje uzahamba yenza amawashini athola imali yokuthenga noma inkukhu nesnefu nempepha ashweleze ke re wena ha o bule pelo le hanyane lutho angivula inhliziyo yami akahambe ayofuna inhlawulo or imali yenhlawulo azogeza igama lami lela lingcolisile so umuntu omdala njengoba awusasa yisemellethe naye nizobona ukuthi niphuma kanjani hambani naye ayoxoli abuya seka right sekazoxolisa kimi amara umntana kabhuti wakho umuntu omdala awuzamuke nje ukuthi wehlisa inhliziyo akukhonakali akahambe hambani naye so mama ha sa tle le khomo o usu ha ono motshwarela angeke ke ngwana butwa wa ke re ka culture re tseba ngwana butwa o ke ngwana ha o ebile wena o mme wa ibana ska o le gagadi angeke khonakala akahambe ayenza into ezi right abuye seka right mase engezi igama lami nami ngiyamxolela ke kuzabukhani ke manje sekuba right part kwami naye yena ngiyamthanda umntana kabhuti wami kodwa akahamba yobona ukuthi wenza kanjani ugeza igama lami mara wena uyayiphinda lento le ukuthi obuthakathi yona mama uyenza angikaze ngithakathe umuntu ngiyaphilisa kuphela mina ngithakathi unless umuntu ekwenza into errong nemhlamba umuntu omdala angivumi nalapho kodwa lena yona irong kakhulu ngoba umntana kabhuti wami lo ngikhulisile namhlanje sekuyangijikela sangibiza ngomthakathi re tla mthusa o sirele Jozi Bioscope obane life ya hae tshwantse loke ha ona ntwe ka etsuwa because of wena mama o ka se khone mo tshwarela if vele angeke ngikhone ngempela ngabe nani khona ngabe nabo nazo ukuthi lo mntana ukuthukana kanjani uRuth lo mntana lo uyathukana wangithuka kabuhlungu kabi so nje angifuni lutho hamba naye ya ne mthomolo kopa ikwalla show wa skisi ketsa guys la bona re ritlile mona ha ga gadi wa uskuni ene ska re fihlile ga gadi wa uskuni re Lady Blue nna ke dikene ntho tse ngata
ka gore le ntliseditse moshana wa ka le re moshana wa ka o batla go kopa tshwarelo ke batla moshana wa ka a nkrekele kgomo so ke a tshepa le wena mo motswadi haebo mo hae kapa ausi mo kapa buti le wena mohlomong hona le motho moholo wa heno o kileng wa motella wa motlwisa bohloko and ntse o batla go kopa tshwarelo kopa ska ba tshaba fela gore email ko jozibioscope.co.za kapa o re emailele vele hore re tlo kgona make sure wa sebakeng ntho tsa o di ba sharp le tshwarelo e o e hlokang wa ithola because of la bona mo ragadi o re pela tshwarela auskuni tshwantse re tlise kgomo so ntho re tlo yetsang re le jozibioscope re tla fa ausi tšheleta kgomo re bone re cost up guy so that lena bophelong a tlo kgona ba sharp ke a le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode yes baby